thila ipiham bon henai lo wa thila na thinga moham na za uchalo KBCCR koi hobung hi jong le GMFDI hum masanga gamla chi a si bolte kaw bolte doi bolte ai bolte ku doi thute mai bi mai ba mei thei pangal ko mana chi wana ki jen lai wa chu na ki khamuwam koi man ki kham lo chu adam phot hi le nung le vai nung le pathi na khet ki le dam na chu poi mo he na ti chu to thila vop kaw vop i jaram damo ja tam ta hung ki pathin min jala hung ki jen na mun khuna dem theule ipidinga milim sim thu ho ko mana chi lai wa chu na ki dem lawu hobung dana ki to poi na ti wa vetna na koi lawu hobung upa pasar tam ta jong doi thim pu kom na chu nu ka he tam ta hi chu ki hai lo pi chu doil aya ki jen namun iza ham ka na zo nu chu pastor tam ta cha jong zo azun hi chu hobung upa hobung hla tam ta yong acha teo doil ai ki jen namun apui chu hi chi chu hobung dan ECA dan ayawam ti doil ai muna chi the he ti a doi kung pu ko ma chi the hi ti a hobung dana ki sun umam ECA KBC KCCA umlo pina le ale hoilai bible a chu doi kung pu ko ma chi thi ti hoilai bible a chu umam en hil temu en sei pe temu lungse te pastor evangelist theologian hot hi chi ho chu la ki kham lo na le na kyal ngoi teu la ya ko doil ai muna jantra mantra ka ki khiwa ho muwa ale jitul hobung dana ki aum poi tia nos vetnana la koi thei povun hobung member la na ka la povina chi chi tin ale GMFDI ya ti yo si chu hobung dan dung je action kila di ki cho gam hoi se pastor ni hom no na za uchalo hoilang na ve no hilai khuduk ki hara sim thu milim ka ki khrum hilo pi cho pathin min jala taw khom na ki man hi cho bible ki sim gu pathin le khabu ki sima pathin mina taw na ki mangi bo cho